Nação nebe me kik mebe Timor Leste respeita hotu qualquer religião nebe maka ia Timor Larang tomak tamane ohin STL foti idane sai nudar imagem sai nudar mensagem de hatudu bam Timor Larang tomak katak Timor Leste mas que itene maluk comunidade islâmica Timor Leste minim mebe sira mas respeito itene maluk sira wahira halao sira niam lorong nebe maka lorong Idul Fitri mas que ia tempo tina idane nelara sira halao ho situação nebe maka ita apetado ho covid sanulu resinsia mebe sira mantém mesmo lá os halibur malo barak mebe sira mantém halibur ma ho distância nebe ia continua halao sira na atividade ho situação nebe seguro dane maka tamane maka ohin STL foti sainan nudar titul neba maka importante ia itanian jornal. Além de ohin iha notícia nebe maka headline pagina iha mos notícia lima selo kanesang estuda hakotu impase. Kare que bele explica mas tambah sama ka STL foti dan tahu iha pagina. Dia estuda hakotu impase ne buat tia kita tambah ho situação idane mensagem dan mek maka itabere hatudu itabele foti atau nune impasse nene bele fanu na ulun sira nia Hanoi atau nune bele hakoti impasi dane tambah impasi dane lao durante tinan tolo on basic tinan tolo ona halu qualquer atividade desenvolvimento e rail doben idane lalao tamane povo agora dadam haleri khela ho situação idane povo barak makalakun sirne serviço tambah ho impasi ne campus serviço laiha idane maka tamane maka ho titul nebe maka infoti estuda hakotu impase atu nune fo Hanoi ba ulung na ulung sira at bele hadia no uinsa para folima ba malo hadia raido be idane atu ne população idane povo idane mas bele senti liberdade basirniaan senti hakmatek hodi nune sira bele moris ho dia no digno moris ho dame no pas nelara. Além dene iha mos notícia ida iha titulu udang destrui Costa Sul sampai grave. Sama-sama kah karak fotimos idane tahu iha pagina idane udang tambah situação idane ita foti sai importante ba itane pagina jornal ohin ba pagina primeiro kata itane fo Hanoi no fo Hanoi ba na ulun sira kata oras ni dadaun laos de tita hasoro problema impasse politik laos de tita hasoro problema krisi moras covid maibe ho situação idane itinang idane nalara ita hasoro mos situação nebe grave liu maka kona ba problema inundação nebe maka agora acontece ia Costa Sul parte Husi Suai Same Ainaru Vikeke bau kauto Los Palos comunidade barak mak lakun sirnian siranian sasan lakun sirnian animal hakia tamane maka ita foti dene atunune bele fo Hanoi fanu hikas itane na ulung sira hodine sira alende sira ko resolve mas problema impasse politik ho problema covid sanulu resinsia maibe ketahaluan mos hare mos situação idane atunune taun matan basira o insa sira bele ba população sira atune o insa sira bele moris akmatek i moris ho situação nebe maka confiança ba itane na ulung sira idane maka tamane maka ita foti idane sai nudar notícia nebe importância iha página primeiro iha mos notícia tulu selo iha página hanesang ida ho titulu ohin lorong iku senerte iha governo. Explica sama-sama. Obrigado. Idane la seluk lales let relacion ho situação impasse politik nebe mak la on naruk to ohin lorong halo população sira lorong balorong ita bele diham sira bele lakum confiança ba itana ukuna in sira tambah ho situação impasse politik nebe mak moso e relacion situação idane maka
problema impasi politik nebe to agora parte CNRT considera katak ho situação politik ini ho situação nebe maka halo partido CNRT mo sinti sirene larang taridu sinti sira mos lakung confiança husi governo tambane maka husi liu husi konferensi nebe maka halau ya sede CNRT ya lorong hira liuba parte presidente partido CNRT kairala sanana Gusmau husu ba membro CNRT sira nebe maka oras ni dadaung hola parte iha governo dawalo sira ases an husi governo idane karik dalam rumah idane hanesa alternativa ida husi CNRT atau hapase ha koto impase politik idane maka ita voti. Íamos notícia rua selo canesa extende estado de emergência depende do governo. Pensamos a redação decide de atamo hotu iha página 1. Sin iha extende estado de emergência idane la selo i ladok husi situação moras covid nebe acorda dang acontece ia Rai Timor inclui mundo tomak i iha nação vizinho Timor Leste niam nação Indonesia agora na moras ne hakat mai to na nehenum iha kupan iha Nusa Tenggara Timur tamenemak dalam rumah idane mos ba ita importante ita labele diangkata ke ita la ita saida ses on husi covid tambah ho situação fulang hira keliba fulang ida liba mai be konsege ita niam doutor sira ita niam medik sira halo esforço ne be maka sira bela atendi idane ikus mai moras covid ne be maki Timor Leste lili capital dili bele resolve mai bela significa kata resolve ona para ita tu hakoto ona mai be ita sei precisa tamane maka governo sei tetu atau nune para hadit hein hodi labele ita labele hak foda kusik lalai setama mora sine kon bayar mai ita satamos labibang ida maka sim iha notícia itu sa página umumnya dia hilimos con abati tulu falha dados a dia subsídio. Ya, faila con aba adia subsidi ne faila dados adia subsidi importante tambah atu governo antes fo subsidi rumah ba itine comunidade sira tambah problema imbase politik nunemos to mai problema krisi konaba covid tambah ho situação idane comunidade barak maka lakun sirnia serviço e atividade barak mos lahalao tambah ne ho situação idane população haleri kaihan tambah ne governo voti alternativa atau buka o insamak fonetik subsidi rumah ba itanian povo doben Timor Larang tomak mai be lihusi subsidi ni laos de dia atau Amerik fahba de itwa mai be precisamos lihusi dados rumne be me concreto atau ne be baihira quando subsidi ne realiza karik tumba la bele halo parte população moso triste nunemos parte governos la bele dubida kona ba dados ne tamanema precisa ting buka dados ne be plean nunemos evita korupsião tambah situação sira hanes ne sekarek abang bairua ita hatung de lao equipa tung de ba tung de ba atau realiza subsidi ne maka laho dados ne bebe claro bele ita bele mosu buat situação ne be maka la fo confiança ba ita ne povo tamane maka foti ne sainan nudar mensagem de ne ka ita bele atau ba ita ne na ulung sira nunemos fo hanoing ba komunidade sira tamane ma komunidade sira hareba hein itu am tambah sei governo sei hadia hela dados ne maka agora dadang halaweda dia editor hanesan oin iha página umni iha notícia nen maybe iha mos opinião dele me makawari interessante teres hakerek husi João Saldanha yang kata covid sendo resensia ho pacote recuperação econômica Timor Leste
Tamus tamus idane iha. Hanoi idane pazine ne kono ba itene doktor ba maka sinor zong salaina ko lia kono ba doktor ekonomista ko lia kono ba covid i cabemos ba ekonomi ne karik sela-sala tamba hosito sang idane mosu laos di pe halo komunidade tau para hases ang husmora sine laos de situação idane mak de maybe parti damos kona ba ho situação idane ekonomi railaran mos quase mono tamba de nemak sinor zong hakeri kine hodinune bele fo hanoi i at oing sa para ba oing hadiah itanian ekonomi railaran iat raidomen idane. Ya editor ita hakat dapat zina dois ita are enjaralit iha tamasamos encontração decidi povo matenek acompanha impasse político sai iha hat lain bapa zina doisnya. Obrigado ba belong Guilhermina iha pazina dois ita ko lia kona ba povo matenek acompanha impasse política. Ne baseia be informação nebe maka Comandante Geral Polisi Nasional Timor Leste Wahira Hasoro itu presidente da República hato informação com a situação railaran nebe maka acontece ia raidobene durante ahu husi impasse politik to mai iha periodo situação emergência estado emergência ba COVID-19 resinsia tambah tuir observação itanian Polisi Nasional Timor Leste nebe mak durante ne sir halo segurança o sir ne esforço o sir nian matene o sir nian brani i hor ne sir nian hak basic nebe mak ba população Timor Laran tomak mas que situação política dan nebe mak halo tensão politik sai itu am mai be ho sir nian hak basic ne sempre con fo Hanoi ba itene comunidade sira con ba situação ne tamane maka população sira moso matenek i rona ne duni wa mas que situação politik ne be mak manas to ia parlamento situação ne be manas mai be população sira tur hak matek i sira mantém sir ne posisi sira rona sira tuir buat ne mak orientação husi itenian Polisi Nasional Timor Leste tamane emang italah haluha mos hato mos obrigado aing ba itaniam Polisi Nasional Timor Leste nebe maka aguardarão mas que serviço holaran duni serviço consegue duni atua situação nebe maka ia raidoben idani. Ya, senhor editor ita hakat baya pazina hat iha neba iha notícia 5 mebe usi parte redação yang hililiu Alice Soares tinang 5 hela iha lona okos tama iha hat lain pazina hatnya tama saida ida nemas parte ida katak parte ida fo Hanoi ba nayulun sira katak situação sira hanesane tamba problema nebe maka ago mosu durante ne desenvolvimento lalao ekonomi lalao i setor oin quase setor educação mos lalao ne relacion ho COVID-19 resinsia or kona ba sinora anzil Alicia nebe maka hela ihalona okos ne tamba ho situação politik nebe maka mosu durante ne população barak maka sir lakung sir niang rendimento sira atau fan aihan rumah mos labele tamba rendimento laiha tamba ne maka situação idane iha povo balu maka moris ho situação nebe maka iha holona okos tuir lolos ho situação sira hanesane ita bele dihan kata hanesan kane kare kane ki kuang ida nai ulung sira tamata on at kura labele husik se ita husik kuang to lorong ida mora kane kene kuang grabe ona ita se kura labele tamane maka ida ne ita foti titul hanesane para hanesan mensagem ka fo hanu ida ba ita nai ulung sira alende halo impasse politika
May be haremos kita luhang haremos po ni be maka agora dadang teru sia ho situação sirah nesane. Dia ita akat ba página 5, página 6, 7 na kono ho itene publicidade. Além dene, mai a página 8 ita se publica notícia internacional. Vai a página 9 iha editorial nomos opinião. Depois mai fali iha página 10 mas na fating publicidade. Depois página 11 continuação, página 1 depois mai fali iha página 12 continuamos na kono ho publicidade. Mas ita hareba iha página 9 iha editorial nebe maka hakerek mos ho deputado hada umalu cadeira presidente Parlamento Nacional. Tamba saída mak decidimos idane tama iha editorial. Obrigado, Batempo. Ohin editorial Estel ba lorong Ranulo Racing 5 bulan de Mayo. Focaliu ba deputado hada umalu cadeira presidente Parlamento Nacional. Nella seluk lalet relaciona a situação política nebe maka acontece durante ne mosu ikusmai mosu tensão política de nebe maka as odi resulta deputado sira ia Parlamento Nacional kari kita beledihan dalam sir lakung ituan kontrola sirnian emosional ikusmai sira hamosu problema nebe maka iha Parlamento Nasional lorong hirak liba ne hatudu katak parti ida populasaun sira beledihan ida ne situasaun politik nebe maka mosu tamba nayulung sira iha lakung confiança oituan bamalu atau hadia raida ne tamane situasaun sen mosu mabe ita garantia katak ho situasaun sirne bele resolve itiniang problema politika iha nasang dobeng dane tamane maka hanesang itak kabe waituan ba kotu katak foin lalai itiniang Senhor Sanana Guzmão nudar presidente partido CNRT mas que situação dane nebe mak hada malu kadera iha neba hasuru partido CNRT mai bet partido CNRT mantém lídernya lihusi ni dia liderança máximo aviso ba fo Hanoi fo aviso ba liderança ka simpatizan ka militante CNRT tur hakmatek simo situação nebe mak ia ne significa katak maski situação manas mai be povo mai be ukunain sira liderança sira si Hanoi povo inteiros no susar tamane mak sira situação mai be sira la halo buat nebe mak hanesang situação nebe ke grave liu dene maka te foi te sair nene Dia itare ba itani situação na korang itare katak musuh tendência política makas karik além de editorial mos karik ita precisa mos itani jornalista sira nebe maka tumbai haterin hala cobertura ne sira tu labele halis ba partido A ou partido B. Ok, obrigado. Idane perguntas nebe maka ita atau mai perguntas nebe maka la selu lalet ne itaniam nodar jornalista itaniam serviço nebe maka ita tenki karmetin ida ne hanesan mata dalam ida nebe maka ita tenki karmetin tambah jurnalista nodar tenki imparsial jurnalista nia labele halis ba partido A ka partido B mebe jurnalistan lori nodar jurnalista nebe maka hodi buka notícia nebe maka importante e notícia nebe mak ho niniang Hanoi honi intenção desenvolve rai dane tamane mak ita nudar hakara sai jornalista profesional ita labele halis usi partido A labele halis ba partido B mantena fating itane etika jornalista etika nebe maka ita iha atau nene itane profesional nene labele lakung iha dalang klara i labele lakung confiança husi cualquier naulung ne bede dan maka Persija nodar jurnalista Persija karmeti Ya, obrigado. Obrigado. Maluk sira idane maka programa editorial baloron ohing kita lua acompanha na fating programa editorial lorong-lorong hoto pikulanesang
Hau Guilhermina Franco, muito que equipa de serviço, a obrigada no loron dia.